mātou iai le nei vaenga le fiafi lo mātou watua. Mātou te si I whawhetai si I vi inga whanene tanga ia te oe. Ino whapena foi o na mapumai ai lo a inga. E mai se foi le to atele o lau whanau le nea fiafi. Mai ngā luenga sa whianga iai. E mai se foi e le tele matafa I oi fuafuanga whare tangata. Sao mātou iai le nei aso. Nei mātou whanau ia oa onga lo mātou watua. Ao le nei. Pauna mātou te whaatasi ma le fia le nei vaenga le fiafi. Mātou te si taulanga. Mātou abatu le vi inga. Ia ma mātou te whaamalosi ai. Ma tala noa I lo finangalo lo mātou watua. Se mātou whaasoa whaaleanganga le nei fiafi lo mātou watua. Ina ia whapena. Ina Maapupula ina I pea le maa le Faaolataga. Ina ia mātou lava tā pena mo mātou whapena o na whaamalolosi ai pea ia awale tala ino lo finangalo. Ia iso se taimi, ia maso se I tūlangi o mātou whaasoa ina I lau upu lo mātou watua. Mātou tatalo le ni fiafi se e whaamangalo mātou tangata sala, o mātou tangata leanga, o mātou tangata le ustai, o mātou tangata whaamaululunga, ia mo mātou tangata fo I ola whaasausili nisi o taimi, ia e mātou te wātila lo ifo tafu elu sa tauro, se e whaamangalo mai mātou lo mātou watua. Te talo ia lau whaunga mana, ia fo ia lau whaamanuianga, I lau upule ne fiafi, ia o lau whaunga fo I le whaafofonga lo a ingo le a mafutaina le nei au nanga, ia whaapea fo ia lau au na o le atu whaina lo finangalo le ne fiafi, ia yo manuia ne yo mātou mātua mātutua, ne yo mātou a inga umalava au na mo lātou whaletua, e umalava lo lātou ngā lulue a wale whasoa ino lo up, mo lo finangalo, ia ai mai sei fo ia le whaatono le nei au nanga, ia masi ona whaletua ma le a inga, so se tasi lava sa o lātou whasoa ina lo finangalo le nei aso isi o mātou a inga klopol, ia ai mai sei fo ia au nanga ta itasi, ia whaafetai tele ta maa ono I lātou, ia iau manuia ma lau whaunga, ia tū maupea ia te oe le vi inga lo mātou atua, ne ia o le whaavavau lava. Amene, ma amene. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ia, vi ia le atua le nei vaenga le afiafi, e ia tea o le avatele, ma le mingau e tatawai, e whaatalo whaatuai ia ile pa ia lo tātou a inga, ia ele ngata ilea, lawa fionga le whaatonu ma le whaletua, ia sunga I whaafiangainga, ia o ti akono ma awao. Le mālosi se tātou a inga le tupulanga talavou, le whanau a onga, ne tātou mātua tapu-tapuai, manofo tatalo awa tātou au nanga. Ai mai sei fo ia whaatalo whaatu ia I whaululunga o e kalesia ta itasi, ia ai mai se ai ia whaululunga o a inga, ia ai mai se foi ia mea umalava sa tātou ngā lulue ai le ne yaso, whaatalo whaatu I le suafa manmalo Yesu Keriso, whea lava o whaavanoa mai ai lo taimi te mafuta mai ai, I le ta au nanga le nea fiafi, ia o te loa, o le atatalo le nganga o le atua, whaamanuia I lo loto, whaamanuia la au nanga, ia whaamanuia fo I lo ainga, ia o tātou whianga iai nei vai taimi, ia ma le tātou wala awina mo le alii, tātou polokalame o le Maapupula le Faaolataga, ia peona iai, ia a fiafi o asolua, ia ma asolulu ta itasi, o le vaiaso, mua foi ona whaamalulu atu I le paia ma le mamalu se tātou a inga, ia ina le lei whaataunu uina au nanga le vaiaso ma vai atu, ia ona onisi fo e fuafuanga whale a inga sa whianga iai, ia o te iloma tali tonu, ia sa iai le nganga o le atua, ia sa whapena ona whaawawa I pea tātou au nanga, ia e nisi se tātou a inga, ia malo lava le ngā lulue, malo fo le tau batai, ia malo fo le fiafia I le alii malo na finangalo, ia le nei vaenga le fiafi, ia o le tātou whaafetai le atua, ia le tātou pese-pesenga, ma tātou viviinga, e a mata ai le ta au nanga, ia peona iai le nei a fiafi, ia, tātou le pese lea, whapena, o na watu lewa no ia te oe te tūlai mai ai, whate fia loa lii, ia le lau viinga, ia po lau siva atu, ia watu le viinga ia te ia, o na tā oe le siva enga ta au nanga, praise the Lord, hallelujah.
Amen. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Fe mai te siva ma e pese mai ia pe afa pe na una e fia I le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Fe mai te tamoe, e te savali, ia e te oso ia ma e amene, ma e hallelujah atu I le atua, ia sa fa pe na ona ia ta pena ina, ia le nei fia fita ua mo I ta ua, ia ai mai sei fo ia o le ta au nanga ia I lea aso ma lea aso ia te atu le sta pese le tasi ia ona ta faawa ia le upo le atua ia le taimi fio mai le nganga ia faso ina le upo le fia. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Ia le atua. Glory Jesus. Amen. Yes, hallelujah.
Amen. Glory. Se lau pasende ia le sa'o atoa le viinga whapena o na ave lau viinga le ne fiafi le matautia o le atua. Praise the Lord, o tātou tangata angasala, o tātou tangata le whamaoni, o tātou tangata solitu la fono, o tātou fo tangata e tumu yanga masisei, e peitai, e au mai lava i tātou e lo tātou atua, mai le angasala ma le pungisao lo tātou iai, e avea i tātou, ile mamalo le atua, ile me mauwailo na viinga, amene, haleluya, o le pese faa maalosi ai ue, ka maalosi ai fo ia ule matautia o le atua, ina ia aua le faa vai, amene, haleluya, le nei vaenga le fiafi ia atonu foi, na halu le nei aso e mafuta ile alii, ma e avelo na viinga, amene, haleluya, ia malo lava lo tātou a inga, malo lava le whaasoa, malo le whaiviinga, malo fo ile tapu ai, ia wha malo fo ile sa ili le alii e ala ilo na finangalo. Au le neiva ingo le fiafi, ia atonu o le a whapena o na tātou whai mea whaasolo ai, ia e ala le tātou polokalame o wha ingoina o le Maapupula o le Faaolataga. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Ya, sa le mawhai o na mafuta atu le tele o nanga le ni yaso, ia o noa o le ngā luenga, ia sa tau mawhai lava, ia ise au nanga e share ia tātou au nanga i lea taimi ma lea taimi o te maua atua ia tātou au nanga, ia whaafetai tele lava le au whaasoa, ia whaafetai tele fo isunga i whaafia ngainga e mese le fionga whaatonu ma le whaletua, ia whaletua foi o ti akono, ia mai umalava sao la tau pale palea, ia le au nanga le ne yaso, ia mai se foi le vai yaso wa mawai, ia male amatanga foi le ne vai yaso. Whamanuia le atua, a pena o na whaatu mawina pele whaunga le atua, ia te oe, ia awala au nanga mola na fio. Au le ne fiafi se o ainga, ia le nawa ilunga le ta autua wha autuina le ta au nanga, po le Maapupula le Faaolataga Yesu Keriso o tātou au mai ai, ia ni mea tā ua se tolu, e au no tātou whaasoa ile ni e fiafi, ia o no le telo whaafi tā uli, ai mai se fo ile tātou whai ngā malanga, o lo whaapena o na so wā, ia malo wā foi, ia o na o le telo whaafi tā uli o le olanga, o au mai se wha autu tātou talatala noa mo tā whaasoa ai, ile file mu po le manuia o Keriso,
ole oli e mau mai a Keriso ina ia whapena o na tū mau le whaatua o le tangata muli a te ia. Praise the Lord. Hallelujah. O le tatou tusi whaitau le ne fiafi o te fia au mai le mau le o tala noa ai o ane lo nam ta upa se fulfa au nau fai upu na e tolu lo se fulfitu lo se fulvalu mre lo se fulviva ina i o wha au tu i ai le tala noa i le ne fiafi isa so onga foi o se wha soa ia mai wha soa mata ngō fio le ne vai aso ia mai se foi le vai aso wa ma vai atu ia whapena fo le whaasoa a mata mai le tai au le nei aso ia se ia o mai lava i le nei tula. O la o whaitauina le tātou mau whapea lo na whaitauina. Ioane se fulufa, whai upu lua se fulufitu, lua se fulubalu, ma le lua se fuluiva. O te tuina atu ia te outou le manuia. O loo manuia o te avatu ai ia te outou. O tele avatu ia te outou whaapeo na avatu ele lalolangi. Aua le atu vale o outou loto. Aua fo'i tau te matatau. Wa outou whaalonga mai. Wa o whai atu ia te outou. O te alu. Ma outou e sau wai. Ma outou e sau ia te outou. Ana outou alolofa mai ia te au. Po ua outou oli, awa o te alu atu le tama, awa e sili lo tama ia te au. Wa ouwhai atu nei fo ia te outou a ole i tau nuu, ina ia outou tali tonu mai, pe a tau nuu. O le awhionga pa ia le atua. Se o whai taua le ngangana whaperitania, le tātou maule ni a fiafi. I will read John chapter 14 and verses 27, 28, 29. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Remember what I told you. I am going away, but I will come back to you again. If you really loved me, you would be happy that I am going to the Father, who is greater than I am. I have told you these things before they happen, so that when they do happen, you will believe. Praise the Lord. Hallelujah. The word of the Lord. This is one of the most amazing and wonderful and sweetest thing in the Bible. Tasilia mau pitasili ona ofofongia taua matautia o lo fapena ona tala ile fionga pa ia le atua ile tato tilo ma le tato faita watu iai maluto fafofonga ma iai ia ma umasani ai fo i ona faasoa le to atele why is it amazing in the Bible of these verses? Because it is for us to realize that just hours in Naitula before Jesus was crucified, he was concerned, amen, hallelujah, for the peace, joy, and faith of his followers. Amen, hallelujah. Ose mea pita sili nana ta ua fo ino faitau ma fapena ona mafaufau ma tangi atu le ngango le ali e faa lautele mai ia le leonga o le matautia o le upumoni o lo fapena ona faasoa mai lana fiong pa ia. Mau ina au mai ese sa ole o tia le loto mafaufau iai just before just hours before our Jesus crucified sa ia alanga ina ai pe ia fetalai nai ia upunei
Amen. So ile tilo male mafau iai something that lo concern ia Yesu mo itato. Po iai se mea taua o lo whapena ona whai mea lofa mai ai lo tato ale I whaola a ole io ole tai me whaasatau roi o ia. O tato iai fule nei vai tai mi male ile tato toe whaamanatuina ole toe tu ole maliu male toe tu whale tato ale I whaola Yesu Keriso o ka se whaingata, he was about to tortured to death, and the most horrific means of torture ever devised. O se oti mato e whaingata mai ele I ai se tangata ola se tulo ua o iai I le tu ai ngā oti po le tu ai ngā maliu. But it is horrific. But o ya Yesu le no ta inga I lona loto even though le ile se mea matautia ele mawhai se tangata o no wia mai le mawhai se tangata o le lalolangi o na talia, but he was to solidify. He has that burden that he wants to solidify in the souls of the believers, that peace and joy and faith. Ole I ta pena ai lo tatou whaole maliu whaasatauro maliu se ala matanga se tulo sa iai lava ia te ia le nau lea e whaailoa mai le alofa lo ia te ia mo I tatou ina ia whaapena ona langu ta sia ai lana whanau ai mai se o lo muli a te ia po o au kerisiano I lona alofa ia mai o tatou langona whaatasi ai ia le ti ngā o le a whapena ona o iai o ia I lona whaasatauroina. So ole mana ongo Yesu ua ia whaailoa mai I le whai inei whai upu ia ole mana onga ia tupu ai le alofa ia tupu le oli ia tupu le whaatuatua ma I o tatou manuia ma maua le file mu. Praise the Lord. Hallelujah. Bi ia le ali. Le mawhai se tasio tatou na talia. Pe a whaapeo le a fuafua o le a tupu ia te oe mau le whaasatauro. It is so hard for us to know that we will be killed tomorrow. A whai fo le a o ia tatou ni ma fau se whaasalanga whaapea o te lei loa pe ma whai ono tatou ma fau I se mea lo whai tuu I lo uso pe tuu I lau whanau pe tuu lau ekalesia ai e te le I alu. Amen. Hallelujah. Ile mea mautinoa lava ia. Whai o I tātou lea I whaatu sa iai le whaasalanga leo le a tātou wo o iai le whaasalanga leo le whaasatau rota iau po o le vai aso fo. O le ale le mea mafofo I le tangata. O le mea mafofo iai le toa tele, including me. I will think of the peace of my children, and I will think of the joy of my children, and I will think of the faith of my children only. Hallelujah. Ele se mafofo ia te au pe a whai o leo au mali whasalanga o oe nesi o le a whaasatauro tulo tai au po le vai aso fo ta pena o le a whaasatauro o iwa ova tele meleanga tele ianga sala tele whaafitauli so le teimi lea o ta pena pau lava le mele ilo mafofo na o la o whanau lava nobody else out of my circle o ke mafofo iai ngā le file mua o le oli ma le whaatuatua o ke fia manga o e kau I lau whangau. But with Jesus, mo manino le leili whaperetani a whamai, I am leaving you with the gift, peace of mind and heart. Lona winga, all the followers, the Christians, those people that serve God, lona winga, e leo va ai Yesu nga o hai mai everyone that is doing a job for him le na te au mai ai po o ia mafau lo to iai ina ia tupu ai vaenga tau ia. Amen.
Hallelujah. For my aua, do not let your hearts be burdened. Aua ne ese me whamamawhai nai le loto. Aua ne ese me fefe ai. Aua le atu vale. Praise the Lord. Hallelujah. It is a promise of the inner part of us, inner heart of a person. Inga ifa penga onga awangi ko yese popole. Praise the Lord. Awangi ko yai lava se fa afikauli. Awangi ko yai lava se me mafai onga ko le peti ai le loto le tangata. Amen. Hallelujah. Vi yaleli awa fai mai le manino le fai mai o te avatu ya te o le file mu ele mafai le lalolangi ona avatu. Praise the Lord. Wow, hallelujah. Esele o fofongia it is something that assured o se mea lofa e faasa o loto ma faa mauti no ai le tangata talitonu. Le tangata muli, le tangata whaamaoni, le tangata miotonu, le tangata o alu pea ma avelo na tua I mea uma. So what God gifted in here, o se mea lofa e whaamauti noa ya te oe mahau. Amen. Hallelujah. That's the divine stability of God. Olona winga olo tu mau le nganga, ma le mawhanawhana, o le manuia, ma le file mu o le atua, I le tangata, o lo whapena o na tu mau I le atua. Hallelujah. Praise the Lord. O le whamauti noa lea e Yesu, le ngatelo na au so o o lo talitonu, ma muli yana o onga ma na tala inga. Ia lato I loa lelei, the divine assurance of the Lord is there. Amen. Hallelujah. Nobody can destroy it. Nobody can move it. Amen. Hallelujah. Ese le matango fie o le au mainga e Yesu o le mea lofa lea mo I tātou. Hallelujah. Awa olona au so o lea fetala iai. Ma o muli a te ia. Olona winga, olo iai fo I tātou totonu o le whaala potopotonga lea. Or we are in this circle olo tala noa, ma fetalai ma tuu ia e Yesu le mea lofa. Amen. Hallelujah. Praise God. Fai mai, e le tutusa le manuia le a o avatu ya te outou, a o lo ta o ta pene fasiotia. E le te tutusa ma le manuia le lalolangi. Nai avatu ya te outou. Fai mai, o le manuia le lalolangi. Amen. Hallelujah. Depend lava pe fa moe I external circumstances. Whaataita inga, o le whamanino ina Yesu, o le na whetalainga lea, po le mea alofa lea, po le whengainga lea wosi mai tātou, a ole I whaasa, a ole I tā pena te whaasa tauru. O le whamanino lea te I tātou, e ese lava manuia le lalolangi lea, e au mai a te I tātou, ese le manuia lea, o lo o ia mana o I toto I o tātou loto. The world peace is not the same as the peace that God provides. The world peace based on those external circumstances such as money, o mea o manuia foi ngai I le tamau inga fa le tangata. Amen. Hallelujah. O le manuia foi ngai the security of a person. Amen. And so much more. Le mea le fi mana o lava Yesu e whamanino ya te tātou. Hallelujah. O le tātou loa le mamautino o manuia mai ya te ia. O manuia e le mawhai o na toe affect pe toe a fia. E manuia I o le lalolangi. Manuia whaale nganga o le atua. Manuia whaale nganga ala mai le nganga pa ia o le atua.
Fa mai la Yesu ilana fa manuyanga ya te tatou ma ona manuia po lana mea alofa lea a o le I fa sa tauroina o ia. Fai mai e le tutusa le manuia leo te fia avatu. O ke popole lava. I'm so concerned about you, my people. Because inga nge ia uwalu le avatu manuia ia. O ngā kou ka fili sau ngoa le manuia lalolangi ele umi. Manuia ngā le lalolangi a le tau wha manino me Yesu lana whetalainga. Manuia ngā le lalolangi e le maua se ami o tonu iai. E fiu e kau sa ili le ami o tonu. A o manuia ia o le au avatu. It will assure everyone that will stay in that person and in that family and within of us every day. Amen. Hallelujah. Awan ifa apea ole file mu lea tato te tala ina fa apea o manuia I o lea tua. It's not just the absence of conflict. Le fa apea na ole ale aini fa fita ulu ngak fa apea le ole file mu ma le manuia lea. Amen. Hallelujah. Ai io fa manino ya te itato. Praise the Lord. Hallelujah. Ole manuia lea fia mana o Yesu e au mai mo itato. It is complete. Amen. Hallelujah. Olona winga eleto iai lava se mea. Ea, etoe fa lave iai. It is all there. It is complete. Amen. It is safe. Amen. Hallelujah. And also, it is harmony with God. O manuia wa yaile mali yenga mali anganga o le atua. O manuia wa yaile saunga le mu e au mai si o mia I tātou. O le manuia ua ato atoa ona le lei ona tapena e le atua. Mo Yesu, mo oe maa. Hallelujah. Praise God. Mana ia fo ia a kakikilo nge ia le afai mai. O te tui na ati o tou le manuia. O lo manuia o te abati ati o tou. O te le abati ati o tou fa apei o na abati o le lalolangi. That's right. A o leisi pa he ngau pito sili fo I ona au mai le uwingo le manuia le afai mai. A ua le atu vale o tou loto. A ua fo I tou te matatau. Amen. Hallelujah. So, it is an order to overcome fear. Ole whaatonunga ua mautinoa ma mautu le lei lona tapena ina ma lona whaahaina. Ole whaatonunga po le manaonga, po le manuia ua uma o na toto ma whaavae le atua whai mai ina ia tā ofi ai le atu vale o lana whanau. Amen. Hallelujah. So God gives, or Jesus gives us an order, and that order is a part of peace of mind and heart, and that one is to overcome the fear that we have. Amen. Mai a owalu kele mga ako kia kwa kuvali. Fape fea ona faatupu ina le finangalo leo Yesu to tono lana au na po to tono lana ainga po lona fana po lana fana ole awole atu vale fa fefea no tato faia ole talia ina ole file mu ole atua ole talia ina ole manuia lea ua au mai leanga ese mama o le manuia ole lalolangi ole manuia lalolangi le fia Faapupula mai le atua e misa e fetau wa iai, e si iai le taua, e sopo iai le va, e le iloa I le si le va, malisi, e mai se lava le tangata la ititi le tangata matua, e mai se lava le tangata le talitonu ma le tangata talitonu. Amen. Hallelujah. Lea ua fetalai Yesu pe au tatou mafofo iai. O le manuia leo te abatu e tau fia le atu vale o le tangata. Praise the Lord. Hallelujah.
Le le fa mai. Let not your hearts be troubled. Awane ifa atu baleina le loto. Awane ifa mamafaina ni faingata ya te oe le loto. Amen. Hallelujah. O a faingata, o a upu fai mai, o a tinga, o a lava singa, pe watu ua ifua inai, ma upu leanga inai ta ua, ma faa matanga inai ta ua, o a lava mea matanga, fa pe nao na fa sasanga mai, ma ale yai ta ua le alolangi. Fai mai, aua le atu vale. Amen. A fai o yate oile manuia leo le atua. So do not let your heart be troubled with those blessings from the world. With those peace from the world. Me aun ia kakuvale o le ale file munga eva ele la langia te oi. Just let it be, because ele kukusa le file mule na male manuia le nga, male manuia leo ke avako. O le ami o tono le atua. O le wha maonyo le atua. Manuia nao le atua au tatou maua. Then e le aisi atu vale maua yo tatou loto. Lu i tawina i ta ua. O a whinga tau leo langa. O a lava whaafi tau leo langa. O a mea o tuwai o ilalo wha matanga ai oe. Wha aluma ina ai oe. Siau a inga siau whanau. Lau e kale sia o a umalava mea wa black mark ai oe. Do not let your heart be troubled. Only if you rely, only if you accept and take this peace from God for granted. A fai o le ale te leo whaafi tau leo langa. Ma mea uma sei tia i tā ua. Ma tongi mele ti apolo i tā ua. Lave to i tā ua. Ai a fai atu mau ia tā ua, manuia ia o le atua wa uma ona fola mo i tā ua. Whai mai e le atu vale o tātou loto. So, tā te whawhetai la mo tā vi ia le atua, ona ua mawhai ona ia au mai ia i tā ua le manuia lea. Ua ia mawhai ona ia whaatonu i tā ua. Ua ia mawhai ona ia whaau uina i tā ua. I manu
wants to help us to become a fearless person and peaceful person. Hallelujah, praise the Lord. And ole file mu o lo whapena ona au mai le atua mo I tātou si o ainga. Hallelujah. Ina I whapena ona o tātou loa that we are free from all the anxieties of the world, all the judgments of the world. Mea na le mana o Yesu. O le file mu o le atua po le manuia o le atua is not based on those circumstances or good circumstances. Ele o le file mu ma le manuia le nao o le ali o lo fia Faapupula mo I tātou. Whamaile Ioane se fulu ono le whai upe tolu se fulu tolu. Whapelo na whai tawina. Wa ofa yatu nei mea yate outou. Ina I outou maua le manuia yate au. E maua outou e le puapua ngā le alolangi. Aia o taulo to te tele, wa o manu malo I le lalolani. Jesus